Yes, ikaze nanone nshuti bakunzi bacu hano kuri Ibakwe Media TV. Reka nizere ko muguwe neza. Felix Antoine Tshisekedi na guverinoma ye bakomeje kurya nzire nicyo navuga gushyigikira Fdlr no kwikingira ikibaba bibakozeho mu buryo budasanzwe. Reka turebera hamwe uburyo Fdlr rye gukurira guverinoma Kinshasa, ibyago bikomeye uburyo Fdlr rye kubyarira Tshisekedi amazi nk'ibisusa. Ni muri ubu buryo ngira ngo twabigarutseho ejo bundi kuwa gatatu tariki 15 Mata habaye inama y'akanama k'amahoro n'umutekano yasuzumaga ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro, umutekano n'ubufatanye ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo na Karere muri rusange. N'amasezerano yashyizweho umukono mu mwaka wa 2013. Nukuvuga ngo aka kanama kareberaga hamwe ishyirwa mu bikorwa ryari amasezerano yo muri 2013, ntabwo ari muri 2025 mu kwezi ko Kuboza. Ubwo ragira ngo tugendane neza babwira ahantu Kinshasa yaguye mu manga yo ntibimenye. Murabizi ko Kinshasa ni kenshi ishinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23, ngo umutwe ukomeje kurikoroza mu burasirazuba bwa Kongo, ufata ibice bitandukanye, uhanganye n'igisirikare cya Kongo n'abambari bacyo. Ariko kandi uyu mutwe ukabashimwa n'abatari bake, ubwo navuga abaturage mu bice bigenzurwa nawo ko bafite umutekano akakanya. Ni Kinshasa ishinja u Rwanda kubarirwo ngo ruri unyuma y'uwo mutwe. U Rwanda rubutera utwatsi rushinja Kinshasa cyangwa se guverinoma Kinshasa birumvikana gukorana na Fdlr igizwe hanini n'abasize bakuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Aba kandi umugambi wabo no gufatanya mu kurwanya M23 ariko no gutera u Rwanda bagakora ubutegetsi buriho. Barabyigamba kenshi. Minisitiri Ambasaderi Robert Kayinamura uhagarariye u Rwanda muri Loni yakomoje ku isenywa rya Fdlr, agaragaza uburyo nta kirakorwa kandi ari byo Kinshasa yiyemeje. Kayinamura yavuze ko Fdlr ikomeje kuba ikibazo gikomeye ku mutekano w'u Rwanda no kwituze ry'akarere kose muri rusange. Ahangaha ndagira ngo turebere hamwe uko Kinshasa iri gusabwa gusenya Fdlr n'uburyo Amerika ishobora gufatira iki gihugu ibihano kizira uyu mutwe wa Fdlr gikomeje guha uburyamo bushyushye. Tujye kuba tubigarukaho rero 5 kuri 5. Turanakomoza ku bihano byahawe abayobozi muri M23. Buri muyobozi n'ibihano yahawe murasobanukirwa byose muri rusange, igihe yabiherewe ndetse n'imiryango yagiye imukatira ibyo bihano cyangwa se muha ibyo bihano. Ese cyabiteye niki? Ibi byose turabifite ahangaha. N'abayobozi ba M23 mu bya politike ndetse na gisirikare tuzanye urutonde rw'abahanwe n'imiryango mpuzamahanga. Reka rero tubive imuzini muzingo. Ahariko nahera kuri iyi breaking cyangwa se ni inkuru isa naho ari mbi, niko nabivuga. Ni nyuma yuko tumaze iminsi tubwira ko impungenge ni nyinshi ku Rwanda ko rwahungabanyirizwa umutekano n'igihugu cy'abaturanyi cya Kongo, ariko kandi n'ikindi gihugu cy'u Burundi, dore ko ibi bihugu byombi biri mu mugambi mubisha kuzatera u Rwanda. Aka kanya haravugwa inkuru ivuga ko ingabo z'u Burundi zarasiye abanyarwanda mu Rwanda. Muri baza mutese byagenze bite, byabereye he? Ese izo ngabo z'u Burundi zinjiye ku butaka bw'u Rwanda zirarasa nko byagiye bigenda kuba Fdlr ndetse na za FLN uko zagiye zibikora mu myaka yagiye itambuka. Muri baza mutese byaturutse kuki? Ese habayeho gukozanyaho hagati y'ingabo z'ibihugu byombi ku mipaka? Ahubwo uko byagenze biravuga ko ngo ni ingabo z'u Burundi zarasiye abarobyi babiri b'abanyarwanda mu kiyaga cya Cyohoha ni mu karere ka Bugesera, ndetse abo barobyi amakuru avuga ko bahise bapfa. Byabereye mu mudugudu wa Kanombe na Kagari ka Murambi mu murenge wa Nyarugenge w'akarere ka Bugesera, ndetse byabaye kuri 15 Mata 2026. Amakuru avuga ko mu rukerero rwo kuri wa gatanu rero aribwo bari abarobyi barashwe, ariko kandi abarashwe nk'uko ikinyamakuru Umuseke cyabyanditse ngo ni ntezi n'uwitwa ngo ni Ntegirizazejo Evariste w'imyaka 33 y'amavuko, ndetse na Sibomana Samuel w'imyaka 20 y'amavuko. Abo bombi boherejwe mu kigo nderabuzima cya Nyarugenge, bahita bahabwa transfer bajyana ku bitaro bya ADPL Nyamata, ariko baza gupfa. Amakuru yaravuga ko hanakomeretse abandi bantu batatu barimo n'umugore. Ntacyo gisirikare cy'u Burundi kiratangaza ku mugaragaro, kimwe n'icyo n'igisirikare cy'u Rwanda ntacyo kiratangaza
kuri iyi nkuru cyangwa se kuri aya makuru. Hanyuma rimwemerere twinjire noneho mu ngingo nyamukuru. Ubwo ariko mu ntambwe igitekerezo ibi bisobanuye iki? Kwica abaturage b'u Rwanda bikozwe n'igisirikare cy'u Burundi babiciye ku butaka bw'u Rwanda bisobanuye iki? Ese ingamba z'ubwirinzi zaba zikemangwa ku ruhande rw'u Rwanda cyangwa se mu by'ukuri byaba bifite indi mpamvu ibyihishe inyuma? Ibi bintu bikozwe n'igisirikare cy'u Burundi u Rwanda rusubize, kuki rutasubije? Kuki nta gusubiza kwabayeho? Kuki nta tangazo ryasohotse wenda ingabo z'u Rwanda ziri icyo zibivugaho? Kuki Burundi bwo bwinumiye ntibugire icyo bubitangazaho? Kuki byabaye nk'ibishyirwa mu bwiru? Mu by'ukuri ubwo byaje kumenyekana mu buryo bugoranye, ariko ese kandi bivuze iki? Dusangira ibitekerezo. Ntibiza gukurura intambara y'ibihugu byombi, dore ko bigaragara ko Burundi bukomeje kugenda bwenyegeza intambara, dore ko hakomeje no kugaragara imirongo miremire y'amakamyo yikoreye ibitwaro kiri karahabutaka yagaragaye mu Burundi. Bivuga ko rero ari ikimenyetso cy'uko Burundi buri kwitegura intambara mu buryo budasanzwe. Reka rero dusangire ibitekerezo kuri ingingo. Hanyuma Amerika ishobora gufatira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibihano. Aka kanya wavuga ko ibihano biri gukomanga kuri gate kwa Tshisekedi ntabwo yaba ari kure y'ukuri bitewe n'impamvu itanganururo. Ni mu gihe umwuka mubi ukomeje kwiyongera, ndetse ni mu gihe umwuka wa Dipolomasi ukomeje gufata indi ntera mu karere k'Ibiyaga Bigari. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gushyirwaho igitutu n'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinja kudashyira mu bikorwa cyangwa se kutubahiriza ibyo yiyemeje mu rwego rwo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu nama y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano yabaye tariki 15 Mata 2026, uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Loni yitwa Tammy Bruce yashimangiye ko ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugomba kwihutira gufata ingamba zifatika zo gusenya umutwe wa Fdlr, bitaba ibyo hagatekerezwa ibihano bikakaye. Yagize ati guverinoma ya Kongo igomba kubahiriza ibyo yiyemeje byo gusenya Fdlr mu buryo bwihuse. Gukemura iki kibazo ni ingenzi mu guca burundu intandaro y'amakimbirane amaze igihe muri aka karere. Yakomeje avuga ko igihe cyo kwihanganira ibikorwa bihungabanya amahoro n'umutekano kirangiye, anashimangira ko abagira uruhare mu guhungabanya umutekano bazabibazwa. Nubwo ubuyobozi bwa gisirikare bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko bwatangiye ibikorwa byo kurwanya Fdlr, amakuru aturuka indani mu bice byibasiwe n'intambara aragaragaza ko nta bimenyetso bifatika byerekana ko umutwe uri gusenywa mu buryo bufatika nk'uko byari byitezwe. Ahubwo ayo makuru avuga ko hari ibimenyetso byerekana ko ingabo za Kongo FARDC zikigaragara ko zikorana bya hafi na Fdlr. Hari kandi amakuru akomeje kugaragaza impungenge z'uko bamwe mu basirikare ba leta bashinjwa gukorana n'uyu mutwe, cyane cyane mu mirwano ikunze guhuza ingabo za leta n'ihuriro rya AFC M23. Ibi rero bikaba bikomeje gukurura impaka ku rwego mpuzamahanga ku mikorere y'inzego z'umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impande zihanganye mu biganiro biri kubera mu Busuwisi zemeranyije gushyiraho uburyo bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ihagarikwa ry'imirwano. Icyakora nubwo ayo masezerano yashyizweho umukono, raporo zitandukanye zigaragaza ko ibikorwa bya gisirikare bikomeje ku mpande zimwe na zimwe. Ni AFC M23 ivuga ko mu ijoro ryo ku ya 15 Mata hagati ya saa 2:15 na saa 5:45 ingabo za leta zagabye ibitero mu duce twa Kalingi na Bidegu hifashishijwe indege zitagira abapilote zizwi nka drone. Iri huriro rivuga ko ibyo bitero byahitanye abasivile ndetse bikangiza n'ibikorwa remezo, ndetse rikabifata nk'ikimenyetso cy'uko amasezerano adakurikizwa uko bikwiye. Ni AFC M23 ivuga ko nubwo igishyigikiye inzira y'ibiganiro bya politike idashobora kwihanganira ibitero byibasira abasivile, igasaba ko amahame mpuzamahanga arengera abaturage yubahirizwa. Ku rundi ruhande, ubutegetsi bwa Kinshasa bwo bukomeje gushimangira ko ibikorwa byabwo bigamije kugarura umutekano no kurwanya imitwe yose yitwaje intwaro ihungabanya ubusugire bw'igihugu harimo na Fdlr. Ibibazo byose rero biri kuba mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera kuri Kinshasa, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa n'iziha agaciro gakomeye ishyirwa mu bikorwa ry'iyo mihigo. Hanyuma abakurikiranira hafi politiki y'akarere baravuga ko kudashyira mu bikorwa
bikorwa ibyo igihugu kiyemeje bishobora gutuma hashyirwaho ibihano by'ubukungu n'ibya dipolomasi bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mikorere ya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa bayo mpuzamahanga. Ni mu gihe amahanga akomeje gusaba ibisobanuro n'icyerekezo gifatika ku mutekano w'akarere, amaso ya benshi ahanzwe ku cyemezo ubuyobozi bwa Kinshasa buzafata gukomeza inzira yo gushyira mu bikorwa ibyo bwiyemeje cyangwa se guhangana n'ingaruka zishobora guturuka ku gitutu cya dipolomasi n'ibihano bishobora gukurikiraho. Icyizere cy'amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari gikomeje kugengwa n'iyo myanzuro ikomeye, mu gihe igihe cyo gufata ibyemezo gisa nikirushaho kugabanuka. Hanyuma rero mumbwire, ese koko Tshisekedi kutikuraho Fdlr bisobanuye iki? Iyi Fdlr yabaye ishyiga ry'inyuma mu rugamba bahanganye na M23, aho bitwa ko banyahanyanyaza. Fdlr ni ihabwa credit cyangwa se niyo bivuga ko iba yabaye ibamba ku rugamba, aho igisirikare cya Kongo cyo abenshi bakinenga intege nke, ubunyamwuga buke, ariko kandi kikaba kikingirwa ikibaba na Fdlr. Tshisekedi rero murabizi ko muba murinda harimo n'aba Fdlr, murabizi ko Fdlr yabaye rwose nk'umwana kwase hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abenshi rero baribaza batese Tshisekedi asenye Fdlr yasigarana ikihe gisirikare, dore ko ari nayo mpamvu bashingira bavuga ko adashobora kwikura amata mu kanwa, dore ko ngo Fdlr rwose yamubereye umugisha. Hanyuma reka tuve ku bijyanye n'iyi nkuru, ariko kandi murumva ko Amerika iri mu murongo wo kutabyumva kimwe na Tshisekedi abaye adashyize mu bikorwa ibikubiye mu masezerano yiyemeje cyangwa se yasinye. Hanyuma reka mbabwire ko uyu mutwe wa M23 uriho ibihano nawo, ndetse rwose n'ibihano bikomeye nakwita mpuzamahanga, ni ku byaha bikomeye bishinjwa abarwanyi ndetse n'abayobozi b'uyu mutwe. Icyizere rero bivuga ko kiri mu igeragezwa n'ibikorwa bifatika ngo ni mu gihe hari bamwe mu bakomeje gusaba ko uyu mutwe wahabwa agaciro ka politike, dore ko wakomeje kugera noneho wakirwa mu mbere gato. Murabizi ko Kinshasa avugaga ko itakwicara ku meza y'ibiganiro n'uyu mutwe ngo witerabwoba, ariko aka kanya bari ku meza y'ibiganiro, bamaze iminsi mu Busuwisi ndetse bamaze gutera intambwe y'amasezerano. Bivuga ko rwose M23 ndetse n'abasirikare bayo birumvikana, bamwe muri bo hazatorwa bazajyana cyangwa se bazahurira n'abo mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC mu cyitwa IGVM, kwagenzurwe uko agahenge kubahirizwa. Hanyuma ubwo ngubwo icyo ni kimwe mu bigaragaza ko M23 yatangiye kugenda ihabwa agaciro ku ruhando mpuzamahanga mu bya politike ndetse na diplomasi. Hari kandi ukuri kudashidikanywaho ngo kugaragara ku bayobozi bagera kuri 13 b'umutwe wa M23 bariho ibihano mpuzamahanga kubera ibyaha bikomeye birimo ibyaha by'intambara, gushaka ndetse no gukoresha abana mu gisirikare, ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ubwicanyi bukorwa hadakurikijwe amategeko. Ibibazo cyangwa se ikibazo gikomeye kibazwa kuri ubu ni iki ngiki, ni iki kibazwa n'abatari bake ngo niki bahuririza kuri iki kibazo ngo ese niki cyashingirwaho ngo umuntu agirire icyizere umutwe ufite abayobozi bashinjwa ibi byaha kandi bagafatirwa ibihano mpuzamahanga. Isesengura ryimbitse ku bayobozi bakuru ba M23 rigatuma umuntu wese yibaza cyangwa se arushaho gusobanukirwa uburemere bw'ibyo ashinjwa. Reka duhere nk'ubu kuri General Sultan Makenga, ni umugaba mukuru w'ingabo za M23 Armée Révolutionnaire Congolaise ARC. Sultan Makenga rero ni umugaba mukuru w'ingabo yavutse ku itariki 25 Ukuboza umwaka w'1973. Makenga yavukiye i Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Yafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye muri 2012. Leta zunze ubumwe za Amerika nazo ziza gusubyamo muri 2013 n'umuryango umwe bw'Uburayi muri 2016. Kubera kuyobora ibikorwa bya gisirikare, guhonyora uburenganzira bwa muntu nk'uko bishinjwa no guhungabanya umutekano, uwitwa Bodwengaruye nawe ari kuri uru rutonde. Bodwengaruye ni umuyobozi w'akarere ka gisirikare, yavutse mu mwaka w'1978, avukira Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Yafatiwe ibihano na ONU muri 2012. Leta zunze ubumwe za Amerika nazo zisubyamo muri 2013.
ndetse na Union European cyangwa se European Union imufatira ibihano muri 2016 ahangana kubera ibyaha by'intambara nuko akekwaho gukoresha abana mu gisirikare. Undi uri ku rutonde rw'abahawe ibihano ni Innocent Kayina, yari umwe mu bayobozi ba gisirikare muri M23, yavutse mu mwaka w'1973, avukira iwabo wa Babodwe hari Rucuru. Yafatiwe ibihano na ONU muri 2012, Amerika yamufatiye ibihano nayo muri 2013 ndetse na European Union muri 2016 ngo kubera gukoresha abana mu gisirikare no guhotera abasivile. Innocent Zimurinda, umuyobozi ku cyicaro gikuru, yavutse mu mwaka w'1972, avukira i Masisi. Yafatiwe ibihano na ONU muri 2016 ndetse na Union European muri 2016 ngo kubera ubwicanyi budakurikije amategeko n'ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu. Ngoma, Lieutenant Colonel Ngoma, Imana imuhiruko ridashira, dore ko yapfuye yazize ibitero bya drone byamurasiye cyangwa se drone z'igisirikare cyangwa ngo zamurasiye hariya muri Rubaya ni muri Masisi ejo bundi muri Gashyantare. Uyu muyobozi akaba n'uwigeze kuvugira uyu mutwe wa M23 yafatiwe ibihano na ONU muri 2023 na European Union muri 2024 ngo nukubera uruhare mu bitero ndetse no gukwirakwiza propaganda. Hanyuma Bertrand Bisimwa ni umuyobozi mu bya politike, ni perezida wa AFC M23, yungirije Corneille Nanga. Yavutse mu mwaka w'1973, avukira i Bukavu. Yafatiwe ibihano na Amerika muri 2023 ndetse mu by'ukuri yafatiwe ibihano na Amerika muri 2023. European Union nayo imifatira ibihano muri 2024 ngo kubera kuyobora politiki no gushyigikira ibikorwa bya gisirikare. Hakaza uwitwa Corneille Nanga, ni umuhuza w'ibikorwa wa AFC M23, yavutse tariki 9 Nyakanga mwaka w'1970, avukira ahitwa Ibagboya ni muri Awele. Yafatiwe ibihano na Amerika ndetse n'umuryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi mu by'ukuri muri 2024 ngo kubera ubufatanye no gutanga ubufasha mu buryo bw'imigambi. Benjamin Bonimpa ni umunyamabanga mukuru muri AFC M23, yafatiwe ibihano na European Union muri 2024 kubera imiyoborere n'inkunga ha umutwe wa M23. Hakazana ba John Imaninzenze, Colonel John Imaninzenze ushinzwe iperereza, yafatiwe ibihano na European Union muri 2024 kubera guhuza ibikorwa by'ubutasi no gushyigikira ibikorwa bya gisirikare. Hari Jean Bosco Nzabonimpa, mupenzi ushinzwe imari wungirije, yafatiwe hano na European Union muri 2024 kubera gutera inkunga ibikorwa bya M23. Bahati Musanga Erasto, guverineri wa M23 muri Kivu ya ruguru, yafatiwe ibihano na European Union muri 2024 kubera kuyobora ubutegetsi ngo butemewe no gushyigikira ibikorwa byo kwigarurira ubutaka. Witwa Desire Rukomera, ushinzwe gushaka abarwanyi cyangwa se ikizwe nka recruitment, yafatiwe ibihano na European Union muri 2024 kubera gushaka no kwinjiza abarwanyi mu mutwe. Justin Gacheri Musanga ni umuyobozi w'akarere ka gisirikare, yafatiwe ibihano na European Union muri 2024 kubera uruhare mu bikorwa bya gisirikare. Uretse ku bantu ku giti cyabo rero, bigaragara ko imiterere yose y'uyu mutwe ifitanye isano ngo nihohoterwa rikomeye ry'amategeko mpuzamahanga agenga intambara ku nzego zitandukanye. Ibihano byafashwe n'inzego mpuzamahanga nk'umuryango w'abibumbye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Rero ngo ntibishingiye gusa ku bitekerezo bya politiki byoroheje, ahubwo ngo bishingiye no ku iperereza na raporo z'inzobere n'uburyo mpuzamahanga bwo kugenzura ukuri kw'amakuru. Yes, hanyuma ariko kandi ni ibihano bisa naho bitagize icyo bihungabanya ku bayobozi ba M23 kuko birebesheje amaso rwose bakomeje guharanira impinduramatwara ndetse neza cyane. Ni byinshi bagezeho, ni ibice byinshi babohoye, n'abaturage benshi bahawe amahoro mu bice bigiye bitandukanye. Ubwo rero wavuga ko mu by'ukuri ibi byose bitigeze bibuza M23 kwesa imihigo no kwandika amateka, ntabwo yaba ari kure y'ukuri. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Irani yatangaje ko umuhora wa Hormuz ufunguye byuzuye mu gihe gisigaye cy'agahenge. Mu butumwa yashyize kuri X, ni Minisitiri Abbas Araghchi
yagize ati bigendanye n'agahenge muri Liban, inzira ku mato yose y'ubucuruzi mu mahoro wa Hormuz mu by'ukuri dutangaje ko ifunguye byuzuye mu gihe gisigaye cy'agahenge. Nyuma y'ubwo butumwa Perezida Donald Trump yahise abusamira cyangwa se abusubiramo, yongeraho ati murakoze. Mu ntangiriro z'icyumweru Amerika yatangaje gufunga ibyambu byose bya Irani biri ku muhora wa Hormuz mu kwihimura ku kuba Irani yarafunze uyu muhora nyuma y'uko itangiye kuraswaho. Agahenge k'ibyumweru bibiri hagati ya Irani na Amerika kazarangira tariki 22 z'uku kwezi kwa Mata. Nyuma y'iki gikorwa cyo gufungura umuhora wa Hormuz, biravuga ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bimaze kugabanyukaho 10% ku isoko mpuzamahanga. Yes, ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kuba natwe muri uyu mugoroba kwa gatanu tariki 17 Mata 2026 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.